پلانا سروک امریکی دانالد ترامپ یا دزدانینا سر غزه کارودان برفره لسرانسری هرم و جیهان دردخن. ریوبریا امریکی و برنامه ناوکی ایرانی وزارت درویه امریکا دبیجه اگر ایران پیمانک ناوکی ناخوازه او واشنطن سیاست گواشتنا تواهی لدجی طهران بدومینه. هم خیر هاتن برنامه که نویا چاوه واشنطن جدنگ امریکا. کمیسیون اروپی را گهاند که گمرکین پیکان جالی امریکای و سر برهمین جیکیتیا اروپای ده هفکاریا لگل امریکا تیخ جه پرسه. اولوفی گل بردف که کمیسیون اروپی در بار گاوین تولهلدان یین پیکان جالی یکیتیا اروپا و گوت که اوه یکیتیا اروپا گاوین پیویست جبو پاراستنا آبوریا خواه باویجه. ریبرین یکیتیا اروپا هول ددن که چار سر یکی ببینن که چاوا برسوا هوالبندکی وکو امریکای بدن لدمکی که اگر شرکی بازرگانی پیدا دبه. جدما که مها بوری هاتیه کوشکا سپی سروکی امریکی گفیان دانینا سر باجا گمرکی سر برهمین یکیتیا اروپا و ولاتین دن دخواه. دادوەرێکی دنیای فدرال وی هەفتەیە فەرمانە سەرۆکاتی یا سەرۆک ترامپ دەربارەی داویئانینا مافێ وڵاتیبوونێ ji بۆ zarokên kesên ne bi awayekî qanûnî li Amerîkayê astin kir. Dadwer Joseph Laplante ji wîlayeta New Hampshire bû sêyem dadwerê federal piştî du dadwerên ji Seattle û Maryland ku hefteya borî li dijî fermana serokatî derketin. دادور لا پلانت گوتگو به برهوانیا ریوبریا ترامپ یا جبو فرمانا سروکاتیه نقایل بو لیوی دیار کر که اوه پاشه شروعه که برفره درباره بریارا خواه بلاو بکه. پارێزەرên ku nûnertiya rêveberiya Trump dikin bersiva persan derbarê vê dozê nedane lê rêveberî dibêje zarokên kesên ku ne welatiyên Emerîkî ne qanûna Amerîka li wan nagire. Lewra nabe ku welatîbûna Emerîkî werbigirin. سەرۆک ئەمریکی دانالد ترامپ سەر پلانا خۆی یا دەستدانینا سەر کەرتا غەزای ڕژدە. ترامپ دیسا بەحسا وەیەکێ کرد کە ئەمریکا دخوازە دەستێ خۆدەینە سەر غەزا و لەور پرۆژەیەن ژن و ئاواکردنێ بڕێڤە ببە. سەرۆکە ئەمریکی دیار دکە کە ئەمریکا دێ نەهێلە کە حەماس جارێکە دن vegere غەزایê. Li seranserî rojhilata navîn û welatên din pêşniyara Trump ji bo غەزayê rastî rexneyên rêber û hikûmetan hatiye. Ji wan bêtir li ser vê planê û bandora wê li ser siyaseta Amerîka li rojhilata navîn biaxivin. Niha rojnamevan Laura Kelly li stûdyo mêvana me ye. Laura peyamnêra rojnameya The Hill ji Washingtonê kar dike ew li wir ser mijarên girêdayî siyaseta derve ya Amerîka kar dike. Laura tu bixêr hatî. Berî her tiştî em dixwazin tu bo bîneran şirove bike gelo ev karvedana siyaseta yan plana pêşniyara Trump bo destdanîna ser Xeza heta kîjan radeyê bandorê li wêneya Amerîka li rojhilata navîn dike berî ku em behsa eger û hûrgiliyên vê planê bikin. مدید دمودست را اکسیونا همبر پشنیارا سروک ترامپ که امریکا دستی خادین سر غزه چوابو ولاتن عربیین کنداوه هفدنگ بون که افتشت نای قبول کرن لجبو سروک ترامپ افنا خمه ایجانه زلاله که گوتو بیجن لپاش دریین گرتی چه دبن چنه مدید جی که هنک حوال بندن کوماری ین سروک ترامپ در بار دزدانی ناتوانی غزه بگومان بون وان اویک
بشێوەیەکی دا پێش کو دەبە ئەف پشنیار ببە دەستپێکە دانوستاندنان ئان کۆوەکی نزیکاهەیەکە نو ji bo dawîkirina şer di navbera İsraîl û Hemasê de em ê bibînin ka ev yek çawa eşkere dibe. يعني اف بلان وگو ترامپ دبیجه پلان اوی اوکو غزه جنوب آوا بکه چند پروژه نو آوا کرین الور ببیج جبرگو او دبیجه انها لغزه جیان نممکنه تتکاره هناك ورگیلیان بده حتی کیجن رادیه پیکانه کو براستی پروژه يعني پلانه کوک وینا ببراستی لسر عرضه. Yes, I will say it was definitely a shock to hear this brand new proposal. Ez dibêjim ew bêguman şokek bû ku em vê piştniyaran û ji serok Trump bibihîzin ku Amerîka destê xwe dayne serkerta Xezayê. Bi rastî gelek pirs hene derbarê ka çawa ev yek pêkane. Gelo wê hêzin Emerîkî li ku derê werin bi kar anîn. Wê kî Felastîniyan derxîne. Gelek tiştên lojîstîk hene ku bê bersivên zelalin. Lê li wê dema ku me demûdest reaksiyona neyînî ji welatên kendavê dît ev pişniyar li xweşiya İsraîlê bû. Nexuyaye ku pişniyara Trump ya destdanîna ser Xezayê wekî cihê tiştekî be ji bo ku İsraîl kontrola xwe li ser Xezayê dubat bike. Ev yek di demekê de tê ku danûstandinên berdana dîlan li darin ku ew hewil tên kirin ji qonaxa yekê derbasî qonaxa dudiyê bibin. Li dema ku Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu li Washingtonê bû, Serok Trump û Netanyahu biçekî nepabend bûn dema ku behsa qonaxa duyê ya rêkeftina agirbestê dikir. Tevî ku şanderê taybet yê Serok Trump bû Rojhilatê Navîn Steve Witkoff digot ku ew di nava danûstandinan de ne ji bo ji qonaxa yekê ya azadkirina dîlên İsraîlî û berdana girtiyên Filastînî biçin qonaxa duyê ya gotûbêjkirina çawaniya dawî anîna şer. Em niha di demekê hestiyar de ne ji bo ku di desthilatê de bimîne Netanyahu pêdivî bi piştgiriya endamên rastgir yên tundrê di nava hikûmeta xwe ya koalîsyonê de ye. Ev rastgir naxwazin ku nûnertiyeke Filastînî li Xezayê hebe. Ew dixwazin kontrola deverê bi tevahî di dest İsraîlê de be. Ew dixwazin ku eknîcîgehên İsraîlî li kerta Xeza ji nûva werin avakirin. Ji bo wan plana Trump heta radeyekê wekî egerekê tê dîtin ku İsraîl careke din vegere nav Xezayê. Aliyekî din yê vê kêlîka surprîzya Trump heye. Ew jî dema ku behsa wê yekê kir ku Amerîka dê biryarekê derbarê nîzîkahiya ji kenara Rojava bide. Ev yek jêdara gircî û tundûtijiyê ye. Li vê dema em diaxifin İsraîlî operasyonên leşkerî li gund û bajarên Filastînî pêktînin. Trump jî got ku ew ê biryarekê bide ka piştgiriyê bide İsraîlê ku kenara Rojava tevlî xwe bike yan na. Ew ên ku peywendî di navbera İsraîl û Îmarat û Behrînê de damezrand. Vê ca em nizanin dê çawa Trump vê biryarê bikarbîne. Ji bo koronahiya kesk bide ku İsraîl kenara Rojava tevlî xwe bike. Ev yek dê ji bo Netanyahu baş be. Lê wê ji herêmê re tiştekî xirab be. Tevî ku alîgirên Trump dibêjin wî balyozxaneya Emerîkî ve guhêst Orşelîmê û pênasîn bi kontrola İsraîlê li birindahiyên Colanê kir, lê ev gav nebûn sedema derketina şer li Rojhilata Navîn. ترامپ gelek cara roj dil ser wêyekê Trump behsa wêyekê dike û çend cara jî ji helwesta xwe neketiye waya şirove dike cara herî dawî behsa plana wî dikit yani ka zane rewşa Xeza çi ye û plana min ji bo Xeza çi ye kamê bi hev re guhdariya wê bikin. I'm committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may Ez babendê kirîn û bi destxistina Xezayê me. Derbarê jin û avakirina wê dibe ku em bidin hinek welatên Rojhilata Navîn da ku hinek beşên wê ava bikin. Dibe em hindek aliyên din jî li jêr çavdêriya me bejdar bikin. Lê em babendîn ku em wê bi dest bixin û piştrast bikin Hemas venegere wir. Ew dever cihekî wêran ew tiştê ma jî dê were rûxwandin. لورا يعني ترامب بحثا چند تشتال فردكي يك اليكي دبيجا وفلسطينيين الور وورن درخستن وري ندن وانكو فجرن دبيجا جيان لغزة نممكن نبي كان نهاج برجو قالك ويران كاري تشي ويد انجام شرده
و امي قال لك بروجي عن لور بكن كو في جي بكن جهكي خوش جبو خلكي غزه يجبر له قال لك بيامين جدا ودجبر درد كيفن از خوازم بهفره لسر اخافتناوي افا كوفيدا وي بحث كر ام بهفره بحثا ويكي بكات تشاوا فان اخافتنان دبينه دفي دچارچويا في بيشنياري ده It may be, and maybe دبا کو شروعیا هری باش یا ویکی او با کو ترامپ لسر هنک رامانان آواده که او این کو دما ریوبریا بایدن ده دست پیکرن او جی او کو ولاتین دنین عرب رولکی ده سباروجا غزای ده بریزن و آرامی لسرانسری هریمه بلاف بکن پلانا ریوبریا بایدن او بو کو ولاتین عرب و ینکن داوه تیکه في الناف پروسیسا جنو آوا کرن و برهنانه و آلیکاری حکمداری باش و اولاکاری بکن داکو حماس جه خو نگره پشتره دو دزگه دست حالاتا که سیویل چه ببن کو کاربن ری خوش بکن جبو دا مزراندنا دولتا که فلسطینی و کارینا دا مزراندنا پیوندیان ده نافبر اسرائیل و عربستان سعودی ده پیدا بکن عربستان سعودی گوتیه پیوسته کوریکک جبو دولتك فلسطيني سرماسايا هبه داكو او بيونديان باسرائيل را دينن هر وها نقاش لسر ويكي هنه كاچه هندان آبوري هنه جبو كو اف ولات وارن جمهف و بندران آوا بكن بيونديان بازرگاني دروس بكن و پشتراس بكن كو غزة جهكي او لبه كوري خستن تروريست و کنترل نکن کونه آرامی و تندوتجی و کومن توانکار لی نبن او همو تشت باش خویاده که از دبیجم گله کس هف بیرن که افتشتکی باشه لی پرس اوه دی چاواری و بریا ترامپ بریاری بده که چه قاسی دی کنترل امریکای الورهبه یان چه قاسی وی هبون اسرائیل الورهبه نتانیاهو دخوازه مافی وی هبه که اپراسیون لشکری پیک بینه چه دما که او هست بکه که اولکاری اسرائیل لبن مترسیه جبو فلسطینی و هفپارن عرب و کنداوه بلکی افنه سیاستک باش به جبر که هست داگر کرنه دومینه هست زورداری دومینه او بردوامی ترامایا بازده مهم بوریه نزلاله که اوی چاوه یکی بالانس بکن جبر که خویاد که ترامپ نیزیکی نرین اسرائیلیه بیتری که نیزیکی یا ولات عرب و کنداوه به باش جبو تبحث هناك خلاجي كر لي جبو حكمرانيا غزه تدو يعني قال لك خافتن بيجي ولا شكي سيفيل ورا حكومتك السيفيل ورا تشيكرن لكن او امكو براسي وغزه بريفا ببن صدي صدوه هذا اسرائيل لغور في بلاني وهذا اسرائيلي والاشكرين اسرائيلي فجرن دفري لأوي كو حكمرانيا قاف روج بوش روجانا اوبراسيون سر عردي بك كينا اگر حماس شخو كس بحث حماس ناك حماس وناغره لا دنجي كس بحث هذا صلاة فلسطيني ناكا جورلو از بيجم عرب وقبول بكن هاجر تشتكي ولو هب دستايا كسيفيل ورا افاكرن جبو ريفا برنا غزة. Yes, I think that is what the conversations have. بله از باوردکم نقاش سروی یکی تنکرن و چاوا ولاتن عرب و کنداوه رولکی بلیزن ریوبری بایدن هاول دادا کو دست حالتداری فلسطینی به حزب که داکو او هنک چاکسازیان بکن و برپرسیاری بگرن سر ملی خواه و بیت رواتیه به دست بخن. گلو افتش دکاره وره کرن داکو او وگرن کارتا غزه و دست خودین سر حکم داریاوه اف بویه دمک درش کنه چومه هندر غزایه. جارا داوی از ماها گولانا بوری چوم سر سنور. لی پسپورن دند بیجن کو دست هلداری فلسطینی براستی لوره لسر عرده لغزایه و هنک خالن کنترل خستیه دستی خواه. بلکی رفح به که هنکی هاتیه وکرن. لی ام دبینن که هین کنترل حماس لغزایه هیا. گلوه چاوا او جور ورن در خستن. اگر دانستاندن آگر بسته هلوشیان. حتی اگر دانستاندن بداوی بون و چاوا حماس سر هیزا خود دانستاندن بکه اگر دانستاندن جبو آگر بسته هلوشین و اسرائیل در باسی غزای ببه و اپراسیون خواه جنوب دست پی بکه او چاوا ولات عرب و کنداوه پشتگیریاوه یکی بکن. از باوردکم سروک دست هلداری فلسطینی محمود عباس گود که او نکارل سر پشتا تانگک اسرائیلی در باسی غزای ببه. شاندار طیبت سروک ترامپ ستیو وودکوف چو عربستان سعودی و از باوردکم لور او لگل شیردوانه کی مزنی محمود عباس کمبو. لی نتانیاهو هلوستا خویا هری بلند دانیا پیش که دست هلداری فلسطینی قد و نگره کرتا غزای. ام دبینن که
افری بر هلوست انخوین هری بلند داتینن پیش. نتانیاهو دبیجه نابا دست هلاداریا فلسطینی لور به. ترامپ دبیجه او امریکا دست خودین سر غزای. ولات عرب و کنداو دبیجن نابا کو فلسطینی ورن درخستن و دوی دولت که فلسطینی ورد مزراندن. دبکو او همو وان هلوستان نشان دادن. لی چاره سریع راستین لپاش پرده تی آماده کرن. دبکو تشتک دوی واری دواره کرن لی هین گلک تشت هنه ام نزانن. باشه لورا یعنی جبوکو پروژه کوسا بوی شوی ورا جی کرن پێویستی بە هەبوونە لەشکریە ئەمریکا هەیە تەوێک ڕێڤەبەریا ترامپ gelek caran divan çend rojê dawî de gotiye ku wê hêzên Emerîkî nêşandin beşek ji vê projeyê eger ev proje gihişte serî. Bandora wê bigiştî li ser hebûna leşkeriya Amerîka li rojhilata navîn çi ye? We really don't know. براستی ام نزانن اوه چاوا لشکریه امریکی وره بکار آنین. سروک ترامپ گود کو بلکی اورم بکار آنین یا نه. مدید کو اسرائیلی جیده بیجن. از باور دکم وزیر براوانیه به. کو او پلانان آماده دکن جبو در خستنا فلسطینیان جکرتا غزایه. دبا کو ترامپ خو بسپیر ارتش اسرائیلی دویه که ده. اوه نشان بده کو او پلانه که امریکیه. هینگلک نزلالی هیا کوه ترامپ چاوانی زیکی روجهلاتا ناوین ببه. او گفیان دخه کو آلیکاریا لشکریش بو اردنی راوستینه. گلو اوه هیزن امریکی لأردن کم بکه دناوا چند هفته این پیشین روبریا خوده ترامپ هلوستک نشان ندایه کو اوه هیزن امریکی جدوره وکشینه. از باور دکم او تیدگی هیجه کو گلک تشلور دمترسیه دانه. از هر وها باور دکم کو اسرائیلی جرا دبیجن کو هبونه که به هیزیا امریکا لور گرینگه. لی پشنیارا ترامپ جبو دزدانینا سر غزای اگر بزوره بجی براسی لدجی سوزاویه خوشار نو دست بینه که وی گوتیه او دخوازه هیزن امریکی لسرانساری جیهانه و خرجی آوان کم بکه لی دوی قناخه دا او یک چاوا پیکانده به دبه کو او بیجه کوی غزا بکه ریویریا روجهالاتا ناوین کبریا وی دی خرجین لشکری کم ببن لی هین اویک نزلاله ترامپ جارا یەکەیەکی سەرۆکاتیا خۆ و vê jarî ji behsa dawîanîna hebûna leşkeriya Amerîka lê gelek welatan dike di nav jî li rojhilata navîn tu dikarî bêtir li ser vê mijarê biaxeve yanî niha vê dawiyê gelek nîqaş li ser hiştin ya nehiştina hêzên Emerîkî li Sûriye wekû nimûne hatiye kirin em dikarin bêtir vêyekê bi rewşa helwesta Amerîkiyan siyaseta Amerîkî hember Xezayê ve bi hevdû vigirêdin bi kêmanî. During Trump's first administration, he tried to دما سرکتیا یکی ترامپ دا وی هول دا کو هیزن امریکی جی سوریه وکشینه لیرل بر وی هاتا گرتن نرینا کنگرس او بو کو هبونا امریکی لور هیم پیوست بو گنگشل سروی یکی هيا که حتی کنگی وی هیزن امریکی کاربن لسوریه بمینن لگر رو خاندنا اسد و گلک گومان لسر حکومت دمکی خویاد که کو اندام این کنگرسه یین لسر دوسیا سوریه کار دیکن و ریوبری ترامپ بخه نل عجلین کو هبونا لشکریا امریکی لسوریه کم بکن بری چند ماها نو مزانی کو 10,000 لشکرین امریکی لور هنه کریزه که بچوک درکت دما کو ریوبری ترامپ کار USAID جمدان جبر کل سوریه هنک جوی آلی کاریه دچو جبو موچه زاروان کردن سوریه اوین کو جافدیریا زندان و کامپن داعش دکن و هر وها خمباریا دربار آلی کاریا مروواهی لوی دوره کو دوی بریا ریدانه که وزیر دروا روبیو وره دست بکرن. لی از باور دکم که ریوبریا ترامپ و قانوندارن کنگرسی چه کوماری و چه دموکرات دزانن که افراوشه که گلکی هستیاره و دوی به هایداری نزیکی وی ببن دا کوراست ببه. تفیگو ترامپ لدجی هبونا امریکی و گلک جارا بحثا وکیشاندنا هیز امریکی جوان ولاتا کریه لی تدبیجه کسکی خودی ازمون وکو مارکو روبیو وزیر دروا یا مایک والتز جیره یان چیردوانی اولکاریا نشتیمانی د کابینه ترامپ ده تدبیجه وانا تیگهشتنا وان هیه کو براستی هبونا امریکا یا لشکری لسوریه گرینگه جبو نتنه جبو بردوام کردن شر دجی برماین داعش لی هر وهاش بو پاراستنا وقت بحث کرد پاراستنا زندانین کو به هزاران گرتین داعش تدنیان بیانی جید ناوانده و هر وها سردریه کنو لگل و رژیمانو و حکومتانو یا پشتی اسد لشامه We saw with the Biden administration. ملگر ریوبریا بایدن دید که چاوا دست به پیوندی لگل حکومت دمکیا سوریه کرد. جیگیرا وزیر دروا بو روجهالاتا ناوین باربارا لیف چوور. هر وها نیقاشک دنافبرا تیما و گوهز یا ترامپ و ریوبریا بایدن ده بو
کوتی گاوینگرین گریدای سوریه نه آویجه دا کوری وبریا ترامپ بهتر دم و باندور هم بر حکومت دمکی لسوریه هبه. تفگرک لکنگرس هیا کتولا و سزا سر سوریه ورن راکرن دا کوری بدن پروژه انجنو آواکرنه و سیاسته که دارو گیزره لگل حکومت سوری ورا مشاندن. لهین تشتکی برچاو جعالی ریوبریا ترامپ و دربار سوریه تونه. وزیر دروا مارکو روبیو دناوا چند هفتیان داده چه روجالاتا ناوین. از نزانم او سردانا چند ولاتان دکه. لیدبک و سوریه یک جوان به. کی دزانه؟ لیدبک و سوریه نده اجنده یاوی دابه. مدید کو کار به دست ریوبریا ترامپ مورگان اورتاگوس چو لبنانه. از باور دکم او پیامه که خورد بود درباره سرداریا امریکی لور. لسر پرسا که ترامپ گهداریا که دیگه از دبیجم مایک والتز شیراتوان اولکاریا اجتماعی بگومان یک جوانه. از نظرم حتی کجان راده وزیر دروا مارکو روبیو کارینا باندور لسر ترامپ هیا. از باور دکم ترامپ او دانیا ور دا کو هر لولات جهانه بکه لامریکا لاتین بکه و هول بده کو هر تشت آرام بمینه بچه پناما و لگلوان درباره دزدانینا امریکا یا سر کنالا پنامای با آخفه. لی ترامپ شاندره که تایبت بروج حالاتا ناوین هیا او جی ستیو وودکوه افکس لگل ترامپ و دما کجارا دوی راستی هول دانا کشتنی هات. ترامپ باوریه که مزن پی هیا او ویش بودان و ساندنان دشین اسرائیل و عربستان سعودی. از باور دکم او ترامپ د دوسیا روجهالاتا ناوین ده خوزیده بسپیره وودکوف هر وها خزوره کچا ویجی مساعد پولوس سردانا هرمی دکه و ترامپ خود سپیره ویجی نها تولسی گابرت آماده کرن کو پاستا خویا ریوبریا استخبارات اجتماعی ورگره گلو باندورا وید چه به از هز دکم کو ترامپ دی ویج بو پرزگریکن خودجهیب کار بینه و کسیندن وکی والتز و تیما روجهالاتا ناوین ویش بو باباتین روجهالاتا ناوین ورم بکار آنین. لیلگر ریوبریا ترامپ مروف قد نکاره تکزیه بکه. ایران جی وکو یعنی گلکس دبیجن ایران جی دکاره فاکتره کسرکی د سیاست امریکا هم بر ولاتین تن سوریه و عراق و لبنان و ولاتین گو هبونا ایرانی بری لی هبون یا هینجی لی هی باندورا ایرانی حتی کیجان راده اف دکاره ببه سدم کو ترامپ نرینا خو هم بر سوریه یا هم بر لبنان یا هم بر هناك آلیه دن بگوهره. از باور دکم دنگین که دگوه ترامپ دانه به گشتی هولا سیاسته که به هیز دجی ایرانه دکن. او سیاستا گواشتنا هری زیده دخوازن. ترامپ فرمانا سروکتی یا گواشتنا هری زیده و کمپینا تولیان لدجی امضا کر. نتانیاهو جی پیشگیری امریکی دخوازه اگر او ایری شکلش کری لدجی ایران پیک بینه. دانستاندنال گل سوریه آرامیال لبنانه اف همو گرینگنج بو پاراستنال دجی ایرانه. مثلا شاندنا ایران یا چکان بو حزب الله کومندن یمسر ایرانه و پیدا کرنا سرداریه که بو یمنه کومن بسر ایرانه و لعراقه هشتنا گواشتن لسر ایرانه دا کوبه چاره بمینه افتشت لگور نرینا گله کسین در دورا ترامپه. دویم بحثا ویه که بکن کو یک جا آلی گرو پشتگرین هری مازنین ترامپ میریام ادولسونه او جی کسایتا که گله کی سر به اسرائیل وایه و گله کی داخواز سیاستین جبو بجواندی اسرائیل دکه اف فکتره کی سرکی کاوه ترامپ چاوال ایرانه بنیره لیده همان دمه ده وی گله کی تشتین بالکش درباره سیاست دیپلماسیه لگل ایران گوتیه و بحثا خو وکی کسی کی آشتی چیکر لروجهالاتا ناوین دکه وی هر وها بحث کریه کو ایران ورا ناف پیمان ابراهیمی ین آشتیه لگل اسرائیل جبر کو برجواندین ویره کفتنه ین آبوری هنه وی هر وها هش کو ایلون ماسک لگل دیپلمات ایرانی لنیویورک کم ببه وکی گاوا که دیپلماتیک ایجا گل وکی جان آلیب سرکفه زحمت امن هازانه بن لورا گله کس دبیجن ترامپ دخواست بگشتی جروجهالاتا ناوین ورک شاندن یعنی چه دواره سیاسی جی چه دواره لشکری جی لیت دبیجه بوان پیشنیار نوی بوان پلان نوی بوان سیاست نوی نو او بهتر در باسی ناف دوسه روجهالاتا ناوین دبه چه غزه چه سوریه چه لگل ولاتین کنداوی یعنی ولاتین عرب يعني تدبيجا أفايا فجرك بهستريا أمريكايا بو ناف دوسيا روجلاتا نافين. Trump wants more than anything. ترامپ جهر تشتی بهتر او دخوازه کو ناف بینکاریا پیوندین اسرائیل و عربستان سعودی بکه. جبوی او یک خالک سرکیه. چاو اوه یکی به جهبینه. دشتکی به سرو بره. دزدانین امریکا سر غزه
نبونا آخافتنê derbarê dewleteka Filastînî lê ez dibêjim baldana ser wê armanca serekî dê nîşana girêdana Amerîka bi herêmê ve be. Hêzreke hinekî hêsan kiriye ku peywendiyên İsraîl û Erebistana Siûdî werin dîtin wekî gavekê ku wê her tiştî bi awayekî dramatîk li seranserî herêmê biguhêre. Ev bûye çend sal ku peywendiyên bêdeng di navbera İsraîl û Erebistana Siûdî de hene. Her wiha niha gelek tûrebûn li herêmê heye derbarê şer İsraîlê dijî Hamasê li Xezayê û bandûra wê li ser Filistîniyan. Ez nizanim di rewşeke wisa de çi qasî asayîkirina peywendiyan di navbera İsraîl û Erebistana Siûdî de wê bandûrê li ser kulana Erebî û ya kendavê bike. Ez nizanim wê çi qasî cuda be di dema yekê ya Seroktiya Trump de. Ez bawer dikim divê em binirin ka ew bijereyên rêveberiya Trump yên girêdayî Rojhilatê Navîn çi ne û çawa ew nêzîkî vê armanca asayîkirina peywendiyên İsraîl û Erebistana Siûdî dibe. Dema ku ew peywendiyên İsraîl û Erebistana Siûdî hatin demezrandin, dê pêkhateyeke mezin ya Amerîkayê hebe. Wan li ser rêkeftineke beravaniyê ya hevbeş li gel Erebistana Siûdî kar kiriye. Da ku alîkariya bernameya wan ya navûkî ya sivîl bike. Gelo ew ê ew yek bibe sedema bi destxistina bernameya çekên navûkî, ez dibêjim dê bi awayekî vekirî vê yekê nebêjin. Lê dibe ku li paşderiyên girtî ew garantiya ewlekariyê ya herî baş be. Hendan ji bo Erebistana Siûdî hene ku ber bi asayîkirina peywendiyan li gel İsraîlê. Ew hendan dê bibin fektara biryardar. Sen kongresê kar dikenî piraniya karê te li ser kongrosî siyaseta derve girêdana wê bi kongresê ve xwezî te ji bînerê meşrove kiriba ji xwe em dizanin niha komarî ew serdestin li kongres çi di encumena nûranan dijî çi jî di civata sînatoyê de li nav avahiya kongresê li nav korîdorên kongresê çi tê behs kirin gava ku behsa plana Xeza be ya behsa danûstandinên di navbera İsraîl û Erebistana Siûdî de wekû nimûne yanî yani xelkên kongresê çi dibêjin hember di nav de jî hevalbendên Trump yên komarî yani ew çi dibêjin helwesta kongresê çi bi giştî? The immediate reaction on Capitol Hill to this jaw-dropping proposal of Gaza. Reaksiyona demûdest li kongresê di nava hevalbendên Trump derbarê piştniyara wî ya ji bo Xezayê guman û xembarî bû. Di dawiyê de axaftin ser wê yekê bû ku dibe ev piştniyar tektik beş bû vekirina danûstandinan. Lê eger em vegerin mijara aştiya Erebistana Siûdî û İsraîlê, rêveberiya Biden jî dixwast ku peywendiyên İsraîl û Erebistana Siûdî pêk werin. Komarî jî hevbîr bûn, wiha jî demokrat. Ji ber ku wan bawer dikir dê ji bo kongresê hêsantir be ku dengdanê li ser van pabendiyên hember Siûdiyê di dema rêveberiya Biden da bikin, bêtir ku di dema duyê ya Seroktiya Trump de be. Di çend hefteyên borî de Trump milyardêrê sektora teknolojiya Elon Musk bi karê hilweşandina hinek beşên hikûmeta Amerîkî erkdar kiriye. Ev yek jî bûye sedema tûrebûna demokratan. Demokrat di ber xwe didin ku balansekê peyda bikin. Di navbera bicihanîna karê xwe yê siyaseta derva û ewlekariya niştimanî de li aliyekî û derketina hember ejendeya Trump li aliyekî din. Gelo ew ê bi şêwayekî bixebitin ku ji komariyan re diyar bikin ew nikarin bêyî wan karê xwe pêk bînin. Komarî piraniyeke biçûk di nava senatoyê de heye. Wan 53 endam hene hember 47 endamên demokrat. Îja dibe ku demokrat nikaribin gelek komariyan bi aliyê xwe ve ji bo mijarên qanûndariyê bînin. Lê hinek bernivîsên ku pêdivî bi şêst dengî hene ew ê senatoyê derbas nekin. Di civata nûneran de jî dibe ku komarî bi du endaman zêdetir bin. Gelek nêrînên kesayetiyên cuda li nava koalîsyona komariyan li kongresê hene. Ku ji ber armancên xwe yên siyasî helwestên wan yên cuda hene. Nêzik dê dengdanek li ser budceya hikûmeta Amerîkî hebe. Gelo wê demokrat hikûmetê daxînin wekî dijberî hember tiştên ku Trump dike, ew yek dê rê li ber gelek mijarên siyaseta derva bigire. Dibe ku Trump gelek siyasetên xwe bi pêş ve bibe. Lê wê bêyî piştgiriya kongresê nekarîgir bin. Lora gelek spas ji bo dema te û helbet ji bo van şiroveyên te. Belê gelî bîneran em ê herin navberekê û mêvegerin bernameya xwe li gel we berdewam bikin.
وزارت درویه امریکا دبیجه او سیاست امریکا یا گواشتنا تواهی یا سر ایران بردوام بکه اگر طهران نخوازه کو بگهجه پیمانک ناوکی یا نو. وزارت درویه هر وها دده زانین کو واشنطن درباره ریگرتنا ایران کو چک ناوکی بدست بخینه پا بنده. بردف که وزارت درویه دنگ امریکا را گوت کو اگر رژیم ایرانی پیمانک نخوازه سروک زلال کریه که ایران ده بین کمپینا گواشتنا تواهی ده بمینه. جبوان بحثا داویترین نوچین گریدای امریکا و برنامه ناوکیا ایران بکن نوها هفکارا من هیرو زنگنه بریا سکایپ بمریا هیرو بخیر هاتی هیرو بری هر تشتیم خواست ناز بکن که حری داوی چه نوچه گریدای وی که هنه ترامپ ده هف پیوینه که ده بفرهی بحثا دوسیا ایرانی کربو خوزی تجبو بینران بکرتی بحثا روشا داوی یا آگاهین داوی درباره هلوستا ترامپ و ریفبریاوی هم بر ایرانی. بله سیروان سپاس دەمەوێت سەرەتا باسی ئەوە بکەم هەر لەگەڵ دەستپێکردنەوەی با بڵێن خولی دووهەمی سەرۆک ترامپ جارێکی تر هەڵمەتەکانی ئەو پەڕی فشاری بۆ سەر ئێران دووپات کردەوە هەڵمەتەکانی دەست پێکردەوە بۆ نەهێشتنی با بڵێن وەکو دەڵێن بەرنامەی ناوکی ئێران تاکو ڕێگە نەدات ئێران دەستی بە چەکی ئەتۆمی ڕابگات و هەروەها لەم هەڵمەتانەشدا تیش خراوەتە سەر چەندین شت سەرنج خراوەتە سەر ئابووری ئێران لە ناویاندا نەوت و سیستەمی بانکی ینی زیاتر زیاتر هەوڵەکان لەسەر ئابووری ئێرانە بە تایبەتی کەرتی نەوت کە ئێستا وەکو ڕاگەیاندووە دەیەوێت کەرتی نەوت با بڵێن هەناردەکردنی نەوت بۆ وڵاتانی دەرەوە بکاتە ئاستی سفر کە ئەمە ژوا دەکات شارێکی زۆر دەخاتە سەر ئابووری ئێران و وای لێبێت کە ناچار بێت ملدانێت بۆ ڕێککەوتنێک لەگەڵ ئەمریکادا. هێرو شخوا ئەم تەف دەزانن گەڕایەکەی یا سەرۆکاتیا ترامپ دناوەرە 2016 و 2020 گەلێک تشت سیاستên ئیرانی ئەمریکا هەمبەر ئیرانی هاتن کردن یەک جوان مثلا وەکێشانە ژڕێککەوتنا ناوکیە کۆ ڕێڤەبەریا ئۆباما بەری وی ئەمزە کردبوو هەروها مەسن وەکو نمونە کوشتنا قاسم سلێمانی سەرۆکەی هێزên قودس یên بەلێ هێزên شۆڕژگەریên ئیرانê و وەکو تەژی گوت یعنی ئەف سیاسەتا فشارە گشتیە فشارە تەواهی یعنی ئەف تشتێک گوتە بەحث دەکە ئەف تشتێک گوتە بەرسەوا خۆتدا ئالترناتیڤن هەم بەر تشتێکی نو یان بەردەوامینەش بۆ سیاسەتا گەڕایەکەی یا سەرۆکاتیا ترامپ. ئەزانی سیروان زیاتر هاوشێوەی سیاسەتەکانی پێشترە بەڵام دەکرێت بڵین ئەمەیان تونترە لەبەرەوەی زیاتر فشارەکانی زیاتر کردووە و هەروەها لە وتوێژەکەیدا لەگەڵ دواوتوێژیدا لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوز ترامپ ئاماژەی بەوە کرد کە دوو ڕێگا بۆ ڕێگیریکردن لە ئێران هەیە دوو ڕێگا لە بەردەم ئێران هەیە یەکەمیان ئەوەشەکە ڕێککەوتنەکە مۆر بکات یان ئەوە تا ڕێگەی دووەمیان بە بۆمبە بەڵام ئاماژەی بەوە نەکرد کە ئەمریکا هێرش دەکاتە سەر ئێران ئەو ئاماژەی بەوە کرد کە هەموو کە زوا دەزانن ئەگەر ئیسرائیل هێرشێک بکە ئەوە ئەمریکا پشتیوانی لێ دەکات جاوتی پێش ئەوەی ئیسرائیل ئەم هێرشە بکات پێویستە ئەم ڕێککەوتنە بکرێنی بە جۆرێک لە جۆرەکان هەڕەشەیەکی هێرشی لەشکریشی تێدا بوو بۆ سەردام و دەستگا ئەتۆمیەکانی ئێران بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئاماژەی بەوە نەکرد یعنی کە بە ڕوونی بڵێت ئەمریکا ئەم هێرشاکات بەڵام وتی یعنی ئیسرائیل دەکرێت هێرشێک بکە دەکرێت وتی پێم باشە کۆماری ئیسلامی لەگەڵ ئەمریکا بگاتە ڕێککەوتن نەک هێرشێکی سەربازی گەورەی ئیسرائیل بۆ سەر دامەزراوە ئەتۆمیەکانی ئێران کە بەپێی ئەو هێرشەش کە بەپێی ئەو هێرشە واشنگتن چاودێری چالاکیەکانی بەرنامە ئەتۆمێکەی ئێران بکاکەوەتە ینی هەندێک چۆنەڵی زمانەکە تۆزێک تونترە بەڵام لەلایەکی ترەوە زمانێکی دیپلۆماسیشی تێدایە کە چاوەڕوانی وتوێژ یاخود ڕێککەوتن ئەکرێ لەگەڵ ئێرانانی ڕێککەوتنێک بێتە ئاراوە شخواهێرۆ مەد بەشە یەکێ وێ بەرنامەیە بکورتی بەحساوەیەکی کرد کۆ لە ترامپ یان ڕێڤەبەریا ترامپ لە ئالیەکی بەحسا ڕێکێن دیپلۆماتیک لەگەل ئیرانێ دەکەش بۆ چارەسەرکردنا وێکی شاید ناوبەرە هەردوو وڵاتاندا لە ئالیەکی دنجی وەکوتەژی گۆ دوێ هەفپەیوینە داویدە بەحسا چارەیە لەشکری دەکە تەوی گۆ نەگوت بەوایەکی ڕاستەڕاست نەگۆ ئەمریکاوی تشتی بکە
حتى كي جان ردي او ترازو دكارت قناغا بيدور تفيقو حتى هات تشتكي زلالتنا يعني قال لك كاز بيجن سياسه امريكا همبر ايران هي نهات زلال لي امجبير لكن هيرو د كابينه ترامب د ريفيريا ترامب قال لك كاسكي وكو ماركو روبيو هيكو وقت سيناتور بو كاسكي قال لك تند هلوستن تند لدجي ايراني دهات ناسكرن و كاسين دجي وكو مايك والتس وقال لك كاسين دن هل جيران دبكو اف هبونا فانكسان سياستك نو يا تندبوني لدجي ايراني ولا كرنج عليه ترامب بەڵێ زۆربەی ئەو کەسانەوەکو ئاماژت پێکرد بەڵێ سیاسەتێکی توندیانە بوو بەڵام ئێمە لە بیریشمان بێ سیروان لە ینی ڕێککەوتنێکی ناوکی لەگەڵ ئێران هەبوو کە لە سەردەمی بەڕێوەبەتی ئۆباما ئەم ڕێککەوتنە ناوکی ئەنجام درابوو کە بۆ ئەوەی ڕێگری لە ئێران بکرێت کە با بڵێن زیاتر یۆرانیۆم نەپیتێنێت و دەستی ڕانەگات بە چەکی ئەتۆمی بەڵام کاتێکە لە خولی یەکەم یا سەرۆک ترامپ بە تاکلایەنە ئەمریکای کشاندەوە لە ڕێککەوتنی بەرجامەوەی کە لە ئێران بە بەرجام ناو دێرەکرێ و باسی لەوە کردکە ئەمە ڕێککەوتنێکی خراپە و ئێرە نەبوو ئەم ڕێککەوتنە نەبوو تا هۆکاری ئەوەی کە چۆنەڵی ڕێگری لە ئێران بکات دەستی ڕابگات بە چەکی ئەتۆمی لەبەرەوەی وەکو ئاماژەی پێکرا ئێران بەردەوام بوو لە کردارەکانی بەڵام یەک شتێک ئێستا ببوورە سیروان یەک شتێک کە ئێستا ئاماژەی پێئەکرێ لەم بابەتانەدا تەنها سەرنج لە ڕێککەوتنی ناوکی ئێران نیانی تەنها سەرنج ببوورە لەسەر بابەتی ناوکی ئێران نییە بەڵکو لەسەر بابەتە هەنگاوە تێکدەرەکانی تری ئێرانیشەکە لە ناوچەکەدا دەیکات تەنانەت با بڵێن سەرۆک ترامپ ئاماژەی بۆش کرد لە هەمان توێژیدا ئاماژەی بۆش کردبوو کە ئێمە ڕێگە نادین هیچ وڵاتێک با بڵێن نزیکەی هیچ وڵاتێک دەستی ڕابگات بە چەکی ئەتۆمی بەڵام بە تایبەتی ئێران لەبەرەوەی ئێران وڵاتێکی مەترسیدارە ئێران زۆر مەترسیدارە لەبەرەوەی هەنگاوەکانی لە ناوچەکەدا مەترسیدارە کەواتە تەنها سەرنجەکە لەسەر بابەتی ئەتۆمی نیە سەرنجەکە لەسەر بابەتەکانی تری ئێرانی شەکە لە ناوچەکەیە با بڵێن کردارەکانی تری ئێرانیشکە لە ناوچەکەدا ئەنجامی دەدا دەیانوێت ڕێگری لەو کردارانی ئێران بکەن بەڵام ئەمەش هەتا ئێستا ئەگەر ئێمە هەر لەم هەفتەیە یادی شۆڕشی ئێران بوو لە شۆڕشی ساڵ 1970 ئێران بوو کە لە ئێران هەر لە کاتی ئەوەشە سەرۆکی ئێران پزیشکیان لە وتارەکەیدا ئاماژەی بۆ کرد کە ئەمریکا ئەیەوێت ئێمە بهێنێتە سەر چۆک بەڵام ئێمە چۆکدانادەنیانی هەتا ئەو کاتەش بە شێوەیەکی گشتی با بڵێن وەڵامێکی ئەرێنی لەلایەن ئێرانەوە نەبووە بۆ ئەوەی کە ڕێککەوتنێکی باشتر بکرێ یاخود دەستبەرداری بەرنامە ناوکیەکانی بێت هێرو منێ پرسێک دوێ دەربارەی تشتێک با بڕاستی کۆنها دەمای جارێکی ترامپ سەرۆک بوو ڕێڤەبەرەیەک حکوومەتێک دن سەرۆکێکی دن لە ئیرانی هەبوو نها مەسعود پزیشیان سەرۆکە گۆکە لە کەس وەکی کەسێکی ڕفۆرمخواز وی دەبینن و دەستپێکە سەرۆکاتیا خۆدە بەحسا دیالۆکێ نەتەنێ بە ئەمریکا بە جوواکە ناونەتەوی گشتیر کرد حتاکی ژەنادەی ئەڤیەک دێ باندۆرێ لەسەر هەلوەستە ئەمریکا د ئاواکردنا سیاسەتەکە و هەمبەر ئیرانی دەبکە سیروان جارێ تا ئێستا ڕوون نییە ینی هەتا ئەم ساتەش هەتا ئاماژەم پێکرد ینی ڕوون نییە لەبەرەوەی ئێمە دەزانین ینی سیاسەتەکانی ئێرانیش هەمووی لە دەستی سەرۆکدانیە لە دەستی ڕێبەری باڵای ئێرانایە جا ئێمە نازانین تا چ ئاستێک سەرۆک دەسەڵاتی ئەوەی هەیە ئەم ڕێککەوتنە بکرێ یاخود ئەم ڕێککەوتنە نەکرێ لەبەرەوەی دوا بڕیار ئەگەڕێتەوە لای ڕێبەری باڵای ئێران کە نازانێ ئەوە چێ ئێمە دەزانین هەتاکو ئێستاش یعنی هەستێکی زۆر هەستێکی دژە ئەمریکا دژە ئیسرائیل لە ناو ئێراندا بڵاوەکرێتەوە بلێ هێرۆ زەنگەنە هەفکارامەیە دەنگی ئەمریکا گەلێک سپاس بۆ وان ئاگاهی و نیچەیەن کۆتە بمە و بینەران پارڤەکرد باس بۆ تۆ بلێ گەلی بینەران vêkê jîm gihiştin dawiya bernameya xwe ya vê hefteyê çavê Washington lêgel silavên karmendên hemû bernameyê û ez jî Sîrwan Koço silav rêz.